kenapa saya buat BE ni? Sebab 9 bulan sudah tu saya sakit jantung. Oh, okey. 3 blok. Ha. 80%, 80%. Okey. So masa tu sebelum tu saya ulang-alik sedang di hospital lah. Hospital mana tu? Hospital Oh, tak Sedap. sebut. Okey, sorry. So saya ulang balik, ulang, tak ada solution. Tak ada solution. Berapa lama berulang-ulang tu? Lebih kurang? 13 tahun. 13 tahun, okey. Teruskan. 13 tahun. So saya pun selalu macam tu, saya pun tak suka. Pasal periodasi kita sudah makin lama makin kurang. Ya, betul. Pasal sakit kan. So saya pun fikir apa solution yang ada. So saya pun kebetulan saya telefon kawan. Kedai dekat lah. So dia beritahu saya, Uncle, why not you datang sini BE, ada satu company, ada jual barang. You mari tengok dulu. Tak payah beli dia kata. Mari duduk dan tengok, dengar dulu, baru you beli. So saya pun datang lah. Dia introduce Alurapen, socks, baju dengan sirutup. Oh, okey. Mula-mula. Saya cakap sama dia, kenapa you introduce ini barang? Tak guna, pakaian apa boleh buat? Oh, tak ada, pakaian ni dia boleh buat mencecairkan darah kita dan sempurna lah. Darah tu sempurna, baru you boleh makan itu hardnya barang. Oh, itu macam lah. Saya pun okey lah. Okay. Saya pun terima, lepas tu saya beli, consume, saya makan dulu. Lepas makan tu, lepas pakai tu, saya rasa selesa lah. Penat tak ada, macam ada aktif sikit. Lepas bulan tu, saya baru consume untuk briefing. Oh, okey. Briefing saya ambil 6 kotak. 3 kotak saja sudah clear saya punya masalah jantung. 80% tu. Kebetulan masa tu saya kena pergi hospital. Saya lepas tu angiogram. Angiogram dia kata, Uncle, tak perlu operation. Sudah okey. Sudah sembuh dia kata. Saya cakap, doktor, cakap betul-betul. Kebetulan masa tu ada Taikusam, saya naik tangga. 247 tangga. Naik Taikusam lah. So saya pun boleh naik, turun. Baru saya tahu, memang betul lah apa yang doktor cakap. So lepas tu saya fikir, why not? Kita pun tak, saya pun senang-senang kerja, saya pension. So cari makan sikit lah. So saya pun belajar tentang BE. So masa ni saya buat BE International Business. So siapa-siapa nak datang bisnes ni memang senang. Apa yang akan ajar, cara-cara macam ibu bapa kita juga, dia boleh mengajar cara-cara mencari makan. Datanglah ramai-ramai. Itu saja.